Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali pacang nutup ajebos tempat pembuangan akhir utawi TPA Suung dan Pasar Bali salami pemargin World Water Forum utawi WWF kaping dase tanggal plekutus kantos lai Mei warsane mangkin. TPA Suung ngawet katutup tigang rahina sedurung pemargin Forum Air Internasional Inucap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bali Imade Teja Mausang, penutupan TPA Suung selami WWF Kaping Dase, pinake pangupaya pemerintah Provinsi Bali ring sajoni nyokong pemargin Forum Air Internasional. Penutupan ajebos TPA Suung sampun kathah kemargiang pet prade wenten event internasional sani kemargiang ring Bali sekadi ritat kala G20 Bali Demokrasi Forum miwah event internasional sanelianan. Penutupan ajebos TPA Suung pacang ngawit kemargiang tigang rahina sadurung puncak WWF kaping dase. Artos nyani TPA Suung pacang ngawit katutup ajebos ngawit tanggal 15 kantos 6 likur Mei warsa kalitali 4 likur. Punika mawinan sadurung katutup ajebos keabdiang lu sane wenten pamekas ring kota Denpasar miwah Kabupaten Badung digelis kakirim ke TPA Suung. Mangdani nenten wenten lu sani numpuk ring TPS 3R ring suang-suang wewidangan. Selami acara taler nenten kelaksanayang pengangkutan lu ke TPA Suung. Made Teja Mausang selami tanggal plekutus kantos lai Mei, pai ketandani ngaptiang majeng Pemda pamekas nyani pemerintah Kota Denpasar miwah Kabupaten Badung mangdeside ngoptimalang TPS 3R. Lianan punika kebijakan puniki taler mangdani kasobiahang majeng krama. Asa punika taler ring sajaning nampenin penumpukan lu ring Kota Denpasar miwah Kabupaten Badung Made Teja Mausang pacang nguah ajebos ke TPS 3R sane wenten ring Kabupaten Tabanan miwah Gianyar. Ngenenin indik genah nyani pai ketandani kantun meprekanti sareng Pemda Tabanan miwah Gianyar. Winata Bali Pos nguningayang.